ndacyari kandi ndacyabakunda, nta nubwo ndava mu buntu bw'Imana, nta nubwo ndareka kuvugira Imana yanjye. Imana ishimwe cyane. Si uko napfuye cyangwa se ngo mbe narapfuye mu buryo bwo mu mwuka, oya, Imana iracyari kumwe nanjye kandi ukuboko kwayo kuracyahagaze ku buzima bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ni uko umwanya nyine wagiye uba mukeya muri iyi si nyumusiko igenda idusaba ibintu byinshi, kandi izo nshingano zose umuntu agomba kuzuzuza. Hanyuma rero ni muri ubwo buryo nagiye mburamo, atari ikindi, ariko mwarakoze kunyihanganira kandi mwarakoze kunyegereza. Nandi bamugisha rero kandi data banezererwe muri byose mu izina rya Yesu. Narije kubabwira ko nongeye kugaruka, nongeye kuza ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ese muracyankunda? Muracyanyiyumvamo? Imana yabwe icyubahiro. Ntacyo bitwaye, mukomeze mukunda Imana, kubera ko abanga Imana ntibayisenge bazapfa be kwibukwa. Imana ishimwe cyane. Ariko nyamara urukundo rw'Imana rutagira akagero nirwo rwatumye iduhereza Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Imana rero ibahereze umugisha kandi Imana ibanezeze, Imana ibishimire muri byose mu izina rya Yesu. Neza Imana ikomeze guhagarara ku buzima bwanyu, urukundo rw'Imana rukomeze guhagarara ku buzima bwanyu. Mbere yuko tuganira, nimunyemerere tubanze duhereze ikaze Imana yacu ndetse na Mwuka Wera aze kuba hagati muri twebwe mu magambo make tugiye kuganiraho. Hanyuma rwose ndabizeza ko vuba muzagaruka tukavugaho Imana neza. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana yo kubaho kandi ukaba Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye ko kiduhagazeho kandi ukiturengera uko bwije n'uko bukeye. Waraturinze, uba mu ruhande rwacu, uba no mu ruhande rwa bene data. Twongeye kugaruka tutanukwaho n'umwotsi w'ibyaha, ahubwo dufite amashimwe mu mitima kuko wabanye natwe. Uri Imana ahagaze ku buzima bwacu, uri Imana yaturengeye, uri Imana yaturwaniriye, uri Imana wabaye mu ruhande rwacu. Twabonye kugira neza kwawe. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nongeye kugaruka rero kuri izi kamera kugira ngo mvuge izina ryawe. Nari nsenze ngo wegeze ubwami bwose bw'umwijima, wegeze ubwami bwose bw'abadayimoni. Unyemerere Kristo, buri jambo ryose rigiye kuvugirwa hano hantu rigira ridukura naho ritugeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri butega amatwi wese ahubwo umugisha nawe, kandi unyemerere ubutumwa bwawe bwamamare ku isi hose. Abakiri mu byaha babuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bagukurikirane n'umutima ukunze kandi n'umutima ukunezerewe. Urakoze, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Ganza kandi utegeke, utuyobore muri byose kuko uri Imana yacu yo kwiringirwa, ko uri Imana yo kwizerwa. Izina ryawe niryamamare muri Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibanezererwe mu izina rya Yesu. Hanyuma nari ngarutse ngo tuganire namwe. Muracyari ngo tuganire? Nari ngarutse kugira ngo tuganire, ariko ibiganiro byerekeranye n'ijambo ry'Imana, kubera ko nkunda kubabwira ngo ijambo ry'Imana ni umusingi w'ubuzima bwacu. Niryo ritumye umunsi wa none tukibashije gukomera, kubera ko twamaze gusobanukirwa neza ikiri jambo rivuga, dusobanukirwa ngo mbese n'iki Imana ibivugaho. Imana ishimwe cyane. Nyuma nyine biduhesha kugenda dukomera uko bwije n'uko bukeye, kandi tukabasha gukura mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu nari ngarutse kugira ngo twigane, ariko tuganira iby'ijambo ry'Imana. Oya, pani bibyeze hano hanze, pani bibizate hano hanze ngo ni ugutwika, ni ukugira gute, gutukana n'ibiki byose. Nta mwana w'Imana utukana, nta mwana w'Imana uba mu matiku, nta mwana w'Imana uvuga ibintu bitasobanutse. Oya, nimba warahamagawe, nimba warahamagariye kwamamaza ubutumwa bwiza, mureke tubwamamaze. Imana ishimwe cyane ko Bibiliya nini ngari, iracyarimo amagambo meza kandi yabasha gufasha ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Twe gutandukira abana b'Imana, twe gutandukira abakozi b'Imana. Nimureke dukore
dukorere yaduhamagaye, kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa ibihe byose. Imana ishimwe. Twe kwivanga n'aba bandi tuvuga ngo ntibizera, twe kumera imvi z'urutarutaru, kugira ngo bizibuze tubashe kugira itandukaniro hagati y'abo ngabo bavuga ngo tuvuga ngo ntibaramenya Kristo, natwe twamaze kumenya Kristo kandi twiyemeza kumukurikira. Imana ishimwe. Nimba rero twaremeje kumukurikira, munyemerere tumukorere, kandi tumukorere mu kuri no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Tumukorere tutarebye hirya no hino, tumukorere tutivanze n'ibindi bizisi bigenda bidukurura. Reka mbabwire, iyi si iyo bewe n'umwijima kugeza ku rwego igenda ikwereka ko nawe wayobye, ikakwereka ko nawe wasigaye, ikakwereka ko ari iterambere. Yes, iterambere ni byiza, ariko abana b'Imana ari itandukaniro. Imana ishimwe cyane. Hari itandukaniro kuko turabizi neza ko inaha isi wacu turi mu icumbi, ariko abana b'Imana tubikiwe, haleluya, tubikiwe ubugingo. Imana ishimwe. Kabiri, hari uruhisho twahishiwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana igazi. Gatatu, uko tuzasa ntikurahishurwa, kubera ko twebwe niguhishurwa tuzasa nawe, tuzasa na Kristo. Reka twe gusa n'isi, kuko isura yacu ntiragaragara, ishusho yacu ntabwo iragaragara, ariko niduhishurwa tuzagira gute? Tuzasa nawe. Imana ishimwe. Nakunze umugabo bita Yohana. Bibiri ijambo ry'Imana tubwira ngo yaravutse aravuka kurira mu butayu. Imana ishimwe. Amaze kukurira mu butayu, Bibiri iratubwira ngo yatunzwe n'ubuki bw'ubuhura. Haleluya. Imana ishimwe. Abaho atunzwe n'ubwo buki, kandi ngo yari yambaye imyenda bita uruhu. Imana ishimwe cyane. Yakuriye mu butayu, akura yitoza umurimo w'Imana, akura yitoza icyo Imana imuhamagariye, kubera ko uyu mwana yari yavutse avuzweho n'ijuru. Ijuru niryo ryamuteguraga, kuko yari integuza yande y'umugabo bita Kristo. Hanyuma naramukunze cyane uburyo yihanganiye ubutayu. Imana ishimwe cyane. Ndiyavuga ngo kwa data n'umutanzi ngomba kwitwara gutya, ntiyakururwa n'irari ry'iby'isi. Imana ishimwe cyane. Yihanganira gukurira mu butayu, yihanganira gutungwa n'irasiyo Imana yari yamuhaye. Imana ishimwe cyane. Arushaho kugwiza ngo imbaraga z'umutima, ngo kugeza igihe yatwikururiwemo, akerekwa Abisirayeli bose ko ari umuntu udasanzwe, cyangwa se ko ari umuntu Imana itumye. Dufite ikibazo ko uyu munsi turi gushaka kwitwikurura mbere y'uko Imana idutwikurura. Turi gushaka yuko tugaragara mbere y'uko Imana itugaragaza. Turashaka ko tuzamuka tubirangirire mbere y'uko Imana ituzamura. Imana ishimwe cyane, kandi Imana itutabare. Imana itabara abahanuzi, Imana itabara abavugabutumwa, Imana itabara abo yahamagaye mu izina rya Yesu. Hanyuma twige kandi twitoze neza gukurira aho Kristo aduteretse, gukurira aho Imana idushaka, kugeza tugera mu rugero aho Imana igomba kugukura ku ntambwe imwe ikakugeza ku rundi, ukagenda uzamuka ari ijuru rikuzamuye. Pana wowe kwizamura, kubera ko buri uko ugerageje kwizamura niko ijuru rigukubita hasi, kandi rigakubita hasi nta nteguza, utazi ngo bigenze gute. Kuko dufite abantu bagiye barwana no kwamamara, uyu munsi wa none bamamaye mu bintu bibi. Biragoye ko uyu munsi yaba kibasha kuvuga ibintu niyo bizaba ari ukuri ngo babyemere. Kubera iki? Bashatse kwamamara, bagenda bamamara mu bibi, bagenda bamera imvi z'urutarutaru, kugeza ku rwego ubasha kuvuga ati uyu ni umukozi w'Imana, avuga ati ni umukozi w'Imana wawe. Kandi si uko utari umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, ahubwo imico n'imyifatire yawe isi yaragukuruye, hanyuma ugenda uyisatira, ugenda usa nayo, ugenda wihuza nayo, birangira icyo Imana yari yashyize muri wowe kigushizemo. Imana ishimwe cyane. Bibiri ije muri ngo atubwira ngo ntabwo turabisi ngo twigenge. Imana ishimwe. Nimba dusigaye tugengwa n'ijuru, wakwemerera ijwi wumvise riguhamagara ukayoborwa naryo, wakwemera iki Imana avuganye nawe akaba ari cyo kikuyobora kurenza uko wayoborwa n'uwo mubiri, ukayoborwa n'iyi si. Oya, ntabwo bizari bikwiriye abana b'Imana, nshuti zanjye.
hari ibyo ndeba nanjye nkayamanika nkavuga nti ibi noneho bizo birarenze, bizo ntabwo mbizi. Nimureke tureke gutukisha ijambo ry'Imana, inshuti z'umusaraba, nimureke tureke gutukisha iyi Mana yaduhamagaye. Imana ishimwe, turi ku ngoma y'ubuntu, nibyo turabizi, ariko nubwo ari ubuntu ntabwo iduhesha gukora ibyaha, ntabwo iduhesha gukora ibibi, ntabwo biduhesha gusubira aho twavuye. None se nimba warakijijwe uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umushizi w'isoni, uwiba, utukana, ubeshya, hanyuma ukatubwira ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, kabiri ukatubwira ko iguhamagaye mu bakozi bayo, ariko tukaba dushaka itandukaniro ntituribone, ntabwo tukubona mu itandukaniro ryawe rya kera n'iry'uyu munsi. Ese turaza kubwirwa n'iki koko ko ari ijuru ryaguhamagaye? Ikindi cya kabiri, nimba warambaraga ubusa na n'uyu munsi akaba ari bwo wambara, turaza kubwirwa n'iki itandukaniro riri hagati yawe na kera mbere utubwira ko utaramenya Kristo, n'uyu munsi wamaze kumenya Kristo, turaza kubwirwa n'iki itandukaniro riri hagati yawe na kera, hagati yawe ha kera na uyu munsi. Turaza kuhabwirwa n'iki bana b'Imana? Turaza kuhabwirwa n'iki? Kuvuga cyane ntabwo byatuhesha igisobanuro cy'uko Imana yaguhamagaye. Kuba wabuhanura rwose bikanasorora umwanya ntabwo ari ikimenyetso kitwereka yuko Imana yaguhamagaye. No. Kuba waba uzi gusenga kurusha abandi, ukaba uzi kubwiriza rwose ibintu bikagenda neza, ntabwo ari cyo gisobanuro nshuti yanjye. Bibiliya yaratubwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto mwera. Imana ishimwe cyane. Mu gihe imbuto twerera zidahuye n'agakiza, mu gihe imbuto wera zidahuye n'ibyo utubwira, mu gihe ibyo uri kugaragaza bidahura n'ijambo ry'Imana, nta gisobanuro gihari kitwereka yuko wagize gute, wakijijwe. Nta gihamya zitwereka yuko koko uri kumwe n'Imana, kubera ko naje gusanga rwose hano bintu n'ibicika, bintu bimeze nabi. Reka mbabwire, n'abarangi barahanura, barerekwa. Icyo ntabwo rero wazi, kandi abarangi n'abamarayika b'umwijima. Ntabwo bana b'Imana birakwiye ko ugarukira ukatwereka itandukaniro. Uyu munsi wa none dufite abadamu basenye ingo zabo kubera iki? Kubera yuko basanze ngo ari abahanuzi bafite amavuta, bari mu rwego rwo hejuru, hanyuma bibatera agasuzuguro no kutubaha abagabo babo, bibagirwa ingo zabo. Muroko, urahera ku wa mbere ugenda ukageza ku cyumweru, kongera ugatangira ku wa mbere, abana bawe ntibakuzi mu rugo, umutware wawe aragushaka arakubura, ahora arya ibiryo atekewe n'umukozi. Mbese yaba yarakuzaniye iki? Waje gukora iki muri urwo rugo? Ntabwo Imana iza gusenya ingo yatwubakiye barokore bana b'Imana, ahubwo Imana ije kuzikomeza. Ni byiza kugira umwanya ugenda, ariko ukagira n'umwanya wo kwita ku rugo rwawe, kubera ko itorero rihera mu rugo. Imana ishimwe cyane. Itorero rihera mu rugo. Nubona ibyo mu rugo byaza biri gupfa, menya neza yuko n'ahandi bitazakunda. Ntabwo iwawe nimba muri abantu 7-5 byakunanira, wumve ko uzashobora itorero ry'Imana ry'abantu 5,000 utazi ngo ni abangahe bazakunyura imbere. Ntabwo bikunda. Uyu munsi wa none mwabaye basambanyi, muraba hasi. Oya, ntabwo byemeye ibyo bintu. Njyewe nta nubwo bizakunda, nta nubwo bizakuzana imyemerere yanjye. Nimureke dukizwe nimba twaremeje gukizwa, cyangwa se dusubire mu isi nimba dushaka gusubirayo. Hanyuma tureke gutukisha Imana yacu, tureke gutuma Imana yacu igirwaho igisuzuguriro, tureke gutuma Imana yacu abantu bayifata uko bishakiye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bizari bikwiriye mu bana b'Imana, ntabwo bizari bikwiriye mu bakozi b'Imana, ntabwo byari bikwiriye mu Imana yahamagaye. Ntabwo mbizi nimba ari njyewe mbibona, cyangwa se nimba ari njye ufite ikibazo, ntabwo mbizi, kuko njye muri misi ndumva ndi kugenda ncanganyikirwa, ndi kugenda numva nibaza mbese nibiki amaso yanjye ari kureba, nibiki amatwi yanjye ari kumva, kubera ibintu bigenda hano hanze.
hano hanze ibintu bimeze nabi, abantu biyambuye umwambaro w'urugamba, kandi urugamba aribwo rwari rurimbanishe. Uratukana, mara gutukana ugahanura, urinjira mu bantu bakeneye kwakira Kristo ugatangira kubahanurira bakiriza indege n'amazu n'ibiki na za viza n'iki, kandi bakeneye kwakira Kristo, bakeneye uwo mwami utanga ibyo bintu uri kuvuga. Oya bana b'Imana, mureke twongere twisubiremo, twongere tumenye ngo ese Imana yacu niki dushakaho, Imana yacu iravuga iki mu gihe gisa nk'iki cy'umwijima. Hanyuma tujye ku mavi dusenge. Imana ishimwe cyane, nitumara gusenga nta kabuza Imana izumva, kuko cyo ngundira Imana yumva amajwi yose, yumva iryawe, kumva irya runaka n'akanaka, kandi ntabwo ibyumva ngo bisige gutyo gusa, ahubwo ibyumvise igira ikibikoraho. Mureke twongere tube ku mavi dusenge, twongere kuba ku mavi duhamagare, mwongere musubire ku kagezi. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacabwa icyubahiro. Mwongere mwibuke umuhamagara wanyu, mwibuke yabahamagaye, mwongere mwisurugate impamagara yavuganye nanjye ngo iki, impamagara bizagenze gute. Nimba Yohana arihanganiye gukurira mu butayu nta mazi abayo, mu butayu nta byo kurya bihari, mu butayu si nyina na papa bamugemuriragayo ngo bamushyire ibyo kurya, no, yakuriye mu butayu kubera ko ari Imana yavuganaga nawe. Hari ijwi ry'Imana ryari riri kuri Yohana, yagombaga kuba integuza ya Kristo. Noneho kuri kwamamaza Kristo, ukamwamamaza mu mabi yawe, ukamwamamaza mu bizaha byawe, ukamwamamaza mu bitutsi n'ibiti no gusebanya no kwandagazanya, muri kumva twaba turi kuvayo tukajyayo. Icyama Imana byibuze akagira umuntu umwe unyumva, byibuze bikamuhisha guhinduka no guhindukira. Imana ishimwe cyane. Icyama Imana mu gihe gisa nk'iki barokore, mukamenya ko ari igihe cyo kwambarira urugamba, ukamenya iyaguhamagaye, ugasobanukirwa n'icyo wahamagariwe. Hanyuma tukongera tukaba imbere y'Imana tugasenga, tukongera tukingingira itorero, tukongera tukingingira abarimbuka, tukongera tukingingira abantu b'Imana, pana kwirwa turi mu matiku n'urusaku. Imana ihabwe icyubahiro ko wenda hagiye kugira uwongera kugaruka agasubira mu buntu bw'Imana. Reka dutekereze ko ari abantu bagiye kongera byibuze kwambara umwambaro wo kunesha. Reka ndetse byibuze ko ari abantu bagiye kunyumva bwa rimwe. Imana ishimwe cyane, byibuze nawe ugatekereza aho wari uhagaze, ugatekereza umuhamagaro wabayemo kera n'uhagaze mw'uyu munsi. Nusanga ari mu itandukaniro, wongera usubire ku mavi, uyibwire ngo Uwiteka ndongeye ndagarutse, uyibwire ngo naratandukiriye, uyibwire ngo ikubabarire, ko Imana ni inyembabazi, ndabizi ni inyembabazi, iracyane ku ntebe y'imbabazi. Ariko mwene data, ni wowe kugira icyo ukora kugira ngo ureke gutuma abantu barimbuka. Muzi ko ari abantu batagishaka kwinjira aho abarokore bari, uzi ko abantu batagishaka kwinjira mu muryango w'abana b'Imana kubera iki? Ababiya bitwa ngo n'abakozi b'Imana, kibuga mwarakinyereje. Nimumbabarire, twongere dusubire ku rufatiro, twongere dusenge, duhamagare yavuganye natwe, duhamagare yaduhamagaye. Imana ishimwe cyane, niyo kwizerwa, byanga byakunda izakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Ntabwo nibubatindire, narinje kubasuhuza mbabwira ko nongeye kugaruka kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, pana ka Satani. Twongere twamamaze ubutumwa bwiza bugere kuri bose, byibuze uyu Kristo n'umufata ukamukomeza, ukamwikomezaho. Nukuri ntabwo ajya atererana bamwisunze, n'Imana itagiterana bayo, kandi iyo dusenze igira gute, iratwumva. Imana ibamugisha, kandi Imana ibanezererwe. Reka nizere ko mugiye kongera kugaruka ku bana nanjye twumva ijambo ry'Imana. Reka nizere ko mugiye kongera kunshyigikira, mukora share, mukora comment, mukora na subscribe, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere hose. Imana ibamugisha kubikora, bamunera inkunga yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana iduhana umugisha. Shalom, shalom.